Iyalah. Halo, pwede di malaw. Hindi ka mayroon. Wah, tadong malolor ya. Ya, apa? Pahingan karpoy. At, Minta tolong. apa? Malo, apa yang malo? Sedih ulang tahun tang cewek deh. Kau terlalu hadiah. Beli laki boneka ya. Minta tolong. Bikin kau nyebar kon kaki bang kacau kaki. Kau ya. Ya, ya. Oke, siap. Langkong lo ya. Ya. Ganggu rete kemarin. Ida remah. Di mana? Mana? Hadiah mah. Berde ya. Wah, mendaki mandi dia. Diminta apa? Apa ya? Koceng. Yang lagi jeng kocengan. Nah, kenapa? Di bojo. Saya nggak kena baja. Saya nggak kena baja. Pakai mana kena baja? Tak takut sih bini. Aku bojo pun kening konsum kini kondo. Lo gue koceng ya, asal nyebut bener yang bini koceng. Tak apa-apa kayak ini saya tanam masih aja. Berempat. Hah? Berempat. Lo. Hari berempat. Uwak celing lagi dulu. Hari yang bisa kayak hari berempat. Uwak celing lagi cewek kan? Enggak. Cewek. Bede Roma orang cewek. Uwak celing lagi dulu. Itu hari yang kuatannya bede Roma kieu. Uwak celing lagi. Penirang cewek wah. Cewek kaki apa tajar? Bede Roma lo. Cewek kaki apa tajar kaki? Bila apa? Lalu. Lah marah lo. Lempar. Magi dor malo. Lah makan lo. Lempar lo. Lah makan lah. Tahan lo deh lo. Mayo lah celah. Terus orang malo. Orang malo. Tujuh. Tujuh kaki dulu. Udah ya, mungkin lah karena lo cewek kaki sayang ke kaki. Wes lempar, mungkin lah karena sayang kaki tak kira kaki dah iya lo. Par tajar kang kau. Ih kaki cong polan tak mereka abang TV cong. Coba tepak ke kaki TV cong. Aduh, wes lah tinagi lo. Tak kira sayang kaki mungkin lah karena tinagi aja. Wes lah.